Zdravo drugari! Danas ćemo se baviti reljefom Srbije, tačnije proučavat ćemo planine u našoj državi. Tu su i već nama poznati drugari Maša i Medved koji će nam pomoći u tome. Mašo, mi smo prošli čas naučili da je naša najveća ravnica Vojvodina, a sada su na redu planine. Tako je, Medo, ali da li znaš gde se prostire brdsko-planinska oblast? Pa naravno, južno od Vojvodine u centralnoj južnoj Srbiji. Tačno, ali planina ima i u Vojvodini, a to su Fruška Gora i Vršačke planine. Tako je, Mašo, u Vojvodini ima planina. Pronaći ćemo ih i na nemoj karti i zapamtiti njihova imena. Fruška Gora, Vršačke planine. Za malce radoznalce, Maša i Medved su pripremili i jedan kratak tekst o Fruškoj Gori. U ravnom Sremu pored Dunava prostire se duga, pitoma, niska i šumovita Fruška Gora, vojvođanski dar prirode. Rimljani su je zvali Blagorodna planina. Dugačka je oko 80 km, najviši vrh je Crveni čop sa 539 metara nadmorske visine. Najveće prirodno blago ove planine su njene šume. Blage padine su pod voćnjacima i vinogradima. Dalje od njih su livade i plodna polja. Posebno kulturno-istorijsku vrednost predstavlja 16 manastira sa kraja 15. i početka 16. veka, zbog čega je Fruška Gora često nazvana i Srpska Sveta Gora. Planine Fruška Gora i Vršački breg bili su nekada ostrva u Panonskom moru. Da ponovimo, planine u Vojvodini su Fruška Gora i Vršačke planine. Planine u našoj zemlji se nalaze u centralnom južnom delu naše zemlje. Mnoge planine su prekrivene gustim listopadnim i četinarskim šumama ili planinskim pašnjacima. Pojedini planinski vrhovi su veći deo godine prekriveni snegom i ledom. Južno od Save i Dunava prostire se uzvišenja, najpre kreću brežuljci i brda, a zatim i niže planine sa oblim vrhovima i blagim stranama. Takve planine su Cer, Avala, Kosmaj, Maljen, Rudnik i druge planine. Zatim dolaze više planine, Tara, Zlatibor, Zlatar, Kopaonik, Rtanj, Stare planine i druge planine. Najvišlje planine u našoj državi su Prokletije i Šar planine. One su značajne i po tome jer se na njima nalaze prirodna jezera koja se zovu Gorske oči. Da ponovimo i naučimo nešto novo. Niže planine ćemo sada prikazati na nemoj karti, a to su Cer, Avala, Kosmaj, Maljen, Rudnik. Takođe na nemoj karti ćemo prikazati i više planine. Tara, Zlatibor, Zlatar, Kopaonik, Rtanj, Stara planina. I na kraju najvišlje planine, Prokletije i Šar planine. Naučit ćemo i nešto novo, a to je da je najviši vrh u Srbiji Đeravica na planini Prokletije i da je visok 2656 metara nadmorske visine. Na planini Kopaonik se nalazi najviši vrh koji se zove Pančićev vrh i visok je 2017 metara nadmorske visine. Dok se na Staroj planini nalazi njen najviši vrh koji se naziva Midžor i visok je 2168 metara nadmorske visine. Stara planina je ujedno i prirodna granica naše države sa državom Bugarskom. Da proverimo šta smo naučili. Pored naziva planina upisat ćete broj kojim je označeno njeno mesto na nemoj karti. Pod brojem 1 je Fruška Gora, 2 je Vršačka planina, broj 3 je Avala, 4 Kopaonik, 5 Prokletije, 6 Tara, 7 je Zlatibor, 8 Šar planina, 9 Rtanj, 10 Cer, 11 Stara planina
i pod brojem 12 je Kosmaj. Maša ima zadatak za sve vas. Neke planine, kao što su Maljen, Rudnik i Zlatar, iako smo ih učili, nisu unete u ovu nemu kartu, ali vaš zadatak je da pored svih ovih planina i njih unesete u svoju nemu kartu Republike Srbije. Ćao drugari, do skorog viđenja.